Poshane muzina la Yesu tuliga mrashima Imana. Koje mwamikira Mulungu. Nani ndashima Imana. Nawe wamikira Mulungu. Yesu nashima. Yesu aremekezeke. Ubundi bwo nitwa Simeon wa Yesu. But mazina ni amene mwamva. Afisa abana batatu. Bari nabana batatu. Ugomba gusoma ijambo ry'Imana. Tenda kubereka mawe ya Mulungu. Yanditse muri Matayo. Matthew igice rimwe ku murongo wa 1 verse ya 21. Tunyarutse mu ijambo ry'Imana. Tenda kutamangisa mawe ya Mulungu. Matayo igice rimwe ku murongo wa 21. Matthew chapter 1 verse ya 21. Umwanya nari gusubiza umwanya kwa Asembe sitawi sembe na pasako danga kwa ikuru. Ijambo warinzi kugira kabiri. Akatubezeremo iza nyimbo ya namba 2. Yata umwanya nari gusubiza umwanya wateye chorus. Asembe sitawi sembe na pasako danga Yesu ndagusubiza ku musaraba wa Kristo. Kama ati nikurukire Yesu nimakubwezani pa mtanda. Yata umwanya asembe sitawi nani nafsi ndirimbo yanumvise mu mutima. Nawe na nyimbo yamene bambara mu mutima wangaimbe. Tugageze tuhaguka turirimbe. So ibirani tende kuimba jambo hili. 34 mu Kirundi 164 mu Kitundu turabice kanaka reka ndayicishe ngo ntazi. Tuzaimba amavesi ya mono chape. Turi mu gice cya mbere yasabukire hamwe. Vesi y'abantu bameneza nako abandika mu gatoringa. Banamugoneka mu boda y'ingombe abafisi ndirimbo muzizingurure. Tengani mabuku yanu yanyu. Turirimba cyane. Tende kuimba na mpango zingira kuba mu buko Yesu yadukunze. Turi kufaka mo testimony kama ego kabisibisigaye mutema kugira. Ndazanda vuga nituri cyane. Hanyuma turirimba cyakabiri. Zanda kuimba cyabana cyane batuvuga ni gatatu cyose bwa gatatu kishiri kuimba cha number 3. Sinzi ebazina inde bayizi. Ati nyimbo mwizo. Nakora bifirere kumusana. Ati wanafuna voice ya ikuru. Emagifite nuko nyene. Mama kiyo gitaguru ndwi. Voice ni ameneyo.
kibanza gifate izina rya Yesu kibanza gifate Uwema pema nagize nongoro kandi bwawe n'abari gukontorora kandi bw'Imana mu maranje abari gukontorora kandi bw'Imana cyangwa mu mitima y'abantu bari gukontorora kandi bw'Imana haragita ko waduhamagara icyo ugomba turasutaho kwaje programa ufita nikorere mu izina rya Yesu amen mu izina rya Kristo tubisanye mu byose amen Yesu nabaheza Yesu adagise mu mutima two kwibukanya Yesu mutima kuza kwibukanya amagorwa ya Yesu bakakumbukana mavuto ya Yesu mu mutima two kwibukanya ivuga rya Yesu mu mutima kumusanga kuganda kwa Yesu mu mutima agara mu mutima kuganda cyazanye Yesu kugambi sana cyabera kinaleta Yesu mu mutima cyo Yesu agomba kuri wowe agara mu mutima kuri cyabera Yesu kuri Yesu cyo ugomba kuri Yesu agara mu mutima cyabera kuri Yesu tukivugane ko reka tukabisanga abantu basanzwe bakizi abantu bamiri bazizi wanya mutoya batawizi moro ko rero twamaze kumva ibitari bikeya baziva kare nahetse guhere kuva mu ndirimbo kuyambira mu nyimbo kibanza turimwo batawizi kibanza ciki gahemwe pano ni maro kibanza ciki maro na muru turi kwa pano turi kuri atate omba nawe atate naye ngo turicaye fakara niwe agomba gira icyakora y'umuntu wese bafuna mu chitira zo kuvuga ngo no gutumira wiyugurure kuchita invite uzasanwe tugomba kuno kwakukira na mu ngafunisisa kuri Yesu yavutse Yesu nabadwa muri nje shinzi na yabuze bareka testimony ati kubanza ujamise niwe bana mugoneka mu boti ujamise Nazukira abana bari batatu bebe bana batatu Yimije kuvyara atafuna kubara kwa mwana budget budget ariko muravyibona ivyo bintu gavye muzivera izo zamene zimachi yabavye mumaze kubona ama budget mwaona ama budget bamene banambara bana blanket shower dinamika ariko Yesu but Yesu nikiyege niko bakira abana kunari be budget nikabana babaki so banari kurandira abana so chapa ariko Yesu but Yesu abana bavuka muri kiyege cyane abana banari kubamba muri kiyege cyane ijatawe ya hero bakira kunyenye banari kubarandira so chapa lazimai nikabani abafasoni ndio bamene banari kuchitira but mwamvera zo dabisa yebe banamusianisa wewe baratandukanije n'abandi bantu Yaryoshe nizo chawama yaryoshe nizo ama Yesu nashi Yesu amikiki abantu buno munsi bati bantu barero nasho mwakiye nabarakabika ngacho murandira abakafunga ngo birijana ngacho murandira machambe chambe sinanje so chawe nwase kuvuga ngo turakagene ati nabera mushopu mwako sunaniuze ntebe drink uzonge niwe naho uzakaenda kwa akakuuza titendani drink wala kuko nabonye mugiye chifuko nayi mwese munamuuza titendani drink ariko Yesu but Yesu zimaze bazagaye Kaizapo parizo zintu ariko maze gucubwenge nibaza ko baramuhaye inguru bamenda nankaranya nzero banampasa mbiri ko Maria mwisha bitati mwana ati babayi bake Maria banamukazi kiyo kuzi bitangaza nabonye ko ati muzi bazote ambisha nawe nakuriwe kwari we mwana nabonye muri kino gihugu ni kwa kuti nawe ndiwe mwana tukajyama mu bwato bwira nakitika kunari na bali wavuye mu bwato bwira banakuboneka mu boti ya ngombe Maze gushubwenge after akaranzeru gufata umwanya anatega time abana ko tuko turavyara simuona twenda tubara usengera abana bacu pepere ana ati uko maze kugera gusya ngati abafaka mbucket ntibaragira babigira bambiri bakalipofika yota ifisa abasore babiri ati ana wanyamata babiri ariko ntacho bati socha ariko narabibonye kubana bamukugwanje bati banaona bana bakuru babo aho begeye nyina baramubaza babena banafendera pale bamaye wake kugira ngo ndikufuza kwakuti ubyare ine hari ntumwa yaje
kuri story amanye napenze rero byabaye hari umwana gutumye kuri wa mbere natuma kwa kuturi bare bavyeyi n'ubisigara abana bacu ati mukazi pemberera abana bantu Yesu ndikuvuga Yesu abarakura kuri Yesu niko uravyumva mazimvera ni Yesu yari kugera ahantu avuga ati asembe ukaba mawe wanga nkavukira mawe kubadwa paso kuri Yesu tuzaba kuvuga Yesu naye Yesu abikike amen oteva kubanye kinyi ati mwabene bagirangirira socha nta kibazo ngira ngo aravukiye kuri bavutora nabandi kwa banji mu mutima kuri atate hari ikintu kiri mu mutima atate kuri cyamera kiri mu mutima yakunze abantu atate nakunda abantu bake muri data awushamuri mutima uri muri atate uri Yesu ari umutima ukunda abantu Yesu kuri mutima ukunda abantu kindi kintu shinga nuko ndamukunda Yesu mutiza ni makuta pesa kunari chikondi hari mu rukundo kunari chikondi akunda jewe anakunda iyo makunda wewe anakunda wewe na makunda Herode kuri story akabyitwa ukabyitwaye cyane nuko duhana kitu umuntu akaramu ni kupasha chipurumusho muntu Matayo 2:1 Matayo chapter 1 verse ya mwana w'umuhungu nawe uzumwitende kuko ari wazogira gute harindi jambo kuna kuri bema mawe inama Yesu mumbabari muri kurukize kamenya ariko nekana simashi zoro wese rekani ziraku wese nabugire ngo Yesu Yesu akure Yesu nabwo Yesu bazamo Yesu amidase harindi mwapawe musi kunari benzina rinamo tunabasira ahemwe ropuru musa harindi ziraje mukirizwamo kunari benzina Yesu amidase igikorwa cyari cy'umukiza abantu biwe cyabo musa antumachimo yao pamoja kwa siri igikorwa cha Yesu chito ya Yesu cyari gitunyaza chamere kinarengesha wewe abanga kusana chamere kinarengesha mufate pamutaja ubagashinyaguro ni ifa yoipa kwa kugira kiza abantu biwe cyabo kunari kwa kuti abantu bapurumuka jewe nari umunyabyaha ine nari wachimwa wari umunyabyaha nari wachimwa ese twitegereza ese naturangana kutari bwareho tunari ngabone bamwe abantu bazobaho kunari binango abantu basanzwe bariho bene banari abanga igikomeye kuhagakiza cyakikuru kwa biragenda gute ashitika kwa
igihe kimwe yagize ikibazo cyangwa inango anankara na mavuto ko ngamaze kubibona baza kuri inango banazona ko tumwe nafata binene kuri inango tamere samagwiri asocha bamagwira kanaberekana Yesu ambe gute mabere Yesu baramwerekana amafoto Yesu ambe inango amarangiza aiso jewe yagize ikibazo none Yesu nao byo bipanze gute barashtika ati Yesu zake ndasengimana anapembera jewe limwecha ndamubona ko yarabambwe au siku mozi anaona ni wewe pati wa pamoja Yesu wacu nashimwe Yesu wacu aremekezeke sigura impande zose imininga pati yose abakijijwe barahantu hatandukanye opurumuza bose posera cyane ura mwijuru Yesu nagire gutega hene Yesu nagire gute asiwe bandi tungu tuzohurira yo tungu tuzaka kubata gisuko b'abazungu bose ikintu kimwe shijaye n'umubano Yesu yagiriye ku musaraba hari mavuto Yesu nashika ngo hari amajambo nasinda kubera umwanya kuri mawe Yesu yaragutega ahantu hagoye Yesu anabadiwa kura nyuma y'imyaka 30 anakura after 5 years kwigisha anaba gupugisha imyaka 3 baramwishe after 3 years bamupaya kurupfu rw'agashinyaguro ifayo ipo bari byarimwe ngo yacunguriye wayibe anari kuimba anari kuki anari promosia yacunguriye kuki none umunyarukundo rugize ati wachiko urukundo rwa Yesu ikwani cha Yesu nicoja kuisa ariko but mumbabari muri kuruki iyo uri bazina uyu ni ba mashina babo ndamufunze maze nasocha nino wewe kundi umugore wawe kodi musima kona bakazi bane esa kweza aniki bad wewe kundi abavyeyi so kwanda makoro bane esa kweza makoro munga mudasa ariko nimba abantu bakunda bakazi babo nimba abantu bakunda abavyeyi bakunda makoro nimba abantu bakunda abana bantu bakunda anao yimurumva umugabo yishumugwari mukaribongerako umamuna yapara bakazi babo Namaze kumva abagore bisha abagabo namaze kwakaza bapaya bamuna babo namaze kumva umwana yishumugwari umwana apaya namaze kumva abavyeyi abana bayitemo agafara kamba kandaramba urukundo rwashyikiye ifresh kondi cyatu ngumva gute kumuza mumbe nako banji pasikeyo ikani pasikeyo bati matora barakunda bantu b'amakonda ariko byashika bigapanga batize bacitika bima Rwanda ndigurwe numvise ati nimbiri mozo banawe bana Kongo manzi z'umuryango ati sobanza bakapera bakukongo Kongo hari imiryango myinshi shifuka kuri mitundu ya mbiri no kuvuga ngo ubuze umugabo gati ya ruza hari umuryango w'abantu pamankara mutundu no kuvuga ngo yemeza abantu bategezwa gukana nawe kwera kuuza abantu bandika kwari pamoja abantu bose abafuna kuzicosa bakuti yego yambiriye kugwera turanga gata n'abantu bokwemera ko umuntu agomba kwitamukira ko muri none ngavomere kuyambirira mu manga rero ngo hashaba ibintu nk'ibi kandi ntabwo birashika ndiko mvuga urukundo rwande gahera barakura bari urukundo rwa Yesu ariko reka tuvuge Yesu bati reka none abandi bantu ntibaduhemukire bantu binamo se abantu baguhemukire baba dushinzira ari mukundanye iwe simaze nawe nimwamutse imigambi unari na problem niboyaga mugahuza ari kuganiza buri munsi bari hehe rero bari kuti ibihuri mu by'ingorane bari hehe bari bakuturimo bari kuti cyangwa uzongwara ugeze kumfira zo bari hehe uzatwara bazakera kuti niwapfa bazwa bari hehe niwapfa bazakera kuti abakunzi bacu nitwapfa abakunzi bacu bazakera kuti bazakera kuti bazakera kuti ariko sheni bati Yesu ugese nopfa gati walizonda ningafe ukalizonda ningafe Yesu ni wawe ati life yangu yose nilikuwa kuronenda kubona nariye ati nini sinakone Yesu banja wone wachikwacha ati imwe nisi kubibaho imwe zinachitika nani zana cyane bamusore kuri kukuguru neza ati bazona abanyamatayi mauza banji makero yake umbe kukuguru neza twaguye ko ati kwandi
reka turakure pari Yesu tuvuga ubundi ne afise urukundo turakure ndani ari na chikondi cha zona Yesu Kristo tuvuga ubundi ne ni ndani ari na chikondi cha zona Mwisi mwere sima imyaka 6 mugahinga mama bari na 6 years kuno bakaribona kuona kwa maiwa chabe batamukona ikimanizo vyugura zotaha bati murunga yakasegura nzira aenda kuwaona babayi babo mame mwabemperere bapeze transport iriko ati hari programa zindi bati Yesu aremekezwe barakura wamenda konda rumango wa Yesu ni ndani muri naye kuti ariko tumeanza tukambe Yesu aremekezeke amikike ariko musaraba bati alipamtanda umwe w'igisuma ati kawarara anali naye pamtanda anali kumurangana ati hewe ati iwe none iwe maze nakuru umwana sinyoranga bati niwe mwana wa Mulungu ni wikiza tizipurumuse uzudukiza ifasha dupurumuse n'ubinyarutse kuko tugomba duwe tari fasti dufuna kumarira undi ati hewe ati winama maze kusaidirwa inama utinya Imana ati wasuma pa Mulungu Yesu anikike Yesu ati wowe uvuze ibyo Yesu wamene wakamba bwino tubana hehe siku ya leo tuzakara pamozi mu paradis ngomba babwira ijambo nifuna niwauze mawe babwira ijambo nimuuzeni Yesu aje kumufata Yesu banapera kumugwira aje kumufata Paulo banapera kumugwira Petero yarafise ikigahe anani na cyane yarafise ikigahe nayi mukandi sasa ugutukogize tayi mono yarondera anani kusakira apasokosi yarondera gucizosi kujua mukoza na kama tarikani n'ugutuko kuravuya ati kutu nishikwago mwigisha wacu mutwara hehe ati Yesu anabera ati Petero Yesu ati Petero uri mubiki uri utita cyane iyo ngomba ngati nafuna yari gutuma ko igero sebera itako abantu baza muri enjo gero bakumamba vuga bose 12 Yesu aguhekanye enjo bisigura ngo Yesu yagomba ngatanari kufuna ataba kwa rukundo sebesha chikondi yari kuvuga ngo ndavuze ngo atari kwa matini abantu baje kumfata bakuri bantu bamara kugira kubwira ngo tuzafutanganye abasha batayi none umusukari wumye hakozwe ihano bingana pamene mutembo nayo hano byako banashika matatu Yesu hapa akoze urukundo muri we bati Yesu anari na chikondi choko inacho bitwaye oro waniwoneramo so chape inacho bitwaye oro waniwoneramo so chape mbere ufise ndayifise bati program yamene niri nayo mpaka ishitike Yesu nabaheza Yesu amidarise idumbere yabaye koti program inachitika yabaye program inachitika Yesu turamushimira Yesu tumeamikirani Yesu turamushimira Yesu tumeamikira amaraso yiwe yaboneka kugira ngo twoge mwanzi wache unapezeka ngo niwe mukiza wacu wakutakale watu pumusa atukinze ibyaha pumusa irishengero machimo ryavuye mu rubavu rwa Yesu ni mpimu nacho irishengero ngo imodoka Yesu yabonye abakuba benshi aenanga matiasa kugira ngo tube twicaye ku Yesu afise amagomba yabonye kuti mavuto ico gituma umuntu agomba gutoba ishengero mutafuna Imana yacu izomwihanganira watu sasa Mungu gutoba ishengero ringe Mungu mukengera ishengero ringe Mungu mukengera umugeni wa Kristo ringe kandi Yesu yamuboneye amakuba menshi ni ukuvuga ngo aha twebwe turi ngaha dushima Imana kubw'amaraso yandega amaraso yandabigira ni muri mwe bumeze ko sinzi ko ariyo ngo umuntu yambaye ikanzu ya pati anavara dresi ya pape yambaye ikanzu ya patiri kubara fada yambaye ikanzu ya patiri anayekuvara agenda ahantu h'abavunja anayenda pamene kuri bamene b'amachinja ndarama umuntu ati ife kuri muntu afise amafaranga menshi ana ndarama zambiri ngira ngo kumwe baza turi farumasi ndakeneye ichenji anayefuna kuchechwa kufuna ariko amachenji amahera menshi y'amadolari ati ni ndarama zambiri z'amadora wowe ufise ngaya karamutse iwe unazingati waye ni
make ntakwira izo nizimono wewe nawe ni make nawe nizimono yegeranya abavunje bashobora batatu abatenga bo kwanira wifi yarafise imodoka kandi urumva yari fata angani na motoka ati ni fada yambaye ikanzu fada yambaye ikanzu ati ni fada wovara wa dress abantu bose fada wa dress abantu bose bagira gutega hejuru unja bene bose babayopa babayopa unja muntu akazi kabonetse uri n'imodoka ati nshito yapezeka kwani motoka aya mafaranga izi gharama galiza bizige muri bibaho kukurupira muntu ziba speaker ariko yambaye ikanzu batu anani naso yambaye ikanzu anani na dress y'abafada ntiyari party sanari fada mugabo hari bacaraga imodokari ngo barosikiraka kwa party bakwera motoka ati bapeza nshito kuri fada imodoka iragenda igeze imbere ati arahagarara motoka inaenda kufika kusogoro iyi modoka rero fada yaimirira chinyuma musunika ati motoka banjiri na vuto chinyuma musunika nani kumbuyo mpushike motoka barasunika baina kumbuyo sinzi ngo ko amafaranga yabo baina chukuru pino makuti ndarama zao ari kumwe nani bali pamoja na bandari na wafada fada wa bandari ati baina kumbuyo pushike motoka timuvuga ngo uzi baina kutima timuzi wa madola ya maelfu ya kufuru bijyagazibaho ati ngati boy kabarara bariko niba bakuruku babaho ati ngati bakuruku bariko ewe nta party party nani fada sanga tupe atanasta acceleration pamoja man asigara imodoka yishimye yaba kuyijyaka yagiye kera yaponya yaenda noenda barabibwe n'umuntu batagira gute baba na muntu wabese banari bibwe gute n'umuntu batagira gute tekera uzi ikintu kizagutangaza mu munzi achimisha meza tutabisa Yesu azome kujayo Yesu alipasa wewe azome kujayo na imasa mapasa wewe kwani kitu kizagutanga kuri chitu zaka kudabwisa zaka kudabwisa ikaheka kuri yo ati olije barakuru ikintu kizagutanga atamenya kizatu dabwisa maze natoka bari jazo fatumai olije gatema tawi arondera ntuzaye asakira kururu wake aramuzi mu rusengero umwezi kiko anai kumona mchaji aramuzi mu muntu yakajwe n'amaraso ya Yesu kumuzi batini mutumiki aramuzi mu muntu yakijwe cyane n'amaraso ya Yesu kumuzi batini wapurumuka bamurondeye hose amushakira pasi amushaka twakashikowe kwati kwapiti kibanaka ujamene kurasenzera pomoza ari kuti bazomurondera mu buri bazamushakira ndashobora gutangaza shakira soka kuko yarase kwemera gukizwa ibyaha kwa nakana mupuru n'uyu Yesu yaje kudukiza ibyaha yasa nabara uduchose ikindi kizogutangaza karamba tuliza utabwisa nuko tuzobonayo kwa kundi tuzaonayo bahundi gushira urubanza utawamene unalikuziwa tiwochimo ntibibaho murabyuka uja muziwa bahundi gushira urubanza utawamene umaweruza utawamene umaweruza tiwamachimo Ola tuyu bahundi w'inyuma utawamene gushira wakumu urubanza wewe wewe umaweruza mbega ntabyarimo wamene umanga sarimo nituzingana mu ibanga ry'iyo bizogenda na Kristo ati musikiriti na Yesu wake nituzingana bizameze na Kristo sikiriti na Yesu wake ariko gusa umubona ariyo batuza mpeza ariko uteguhanike mwizigirwa n'ababonye nikugamba ati ruri kwanzi ubona ko ari umupagani niwe sanze ati umpagani na mpeza n'icyo nacyo kizogitanga ico naco chodabwisa muravuga ako kantu mwamverako ako kubera kantu iki nikamba kacani abantu benshi ni kwa kuti watu wambili mugikorane cyabogejwe n'amaraso ati pani mpingo wao chose wa machima ni muriko muranyumva muriko muranyumva mwumva sesa turi mu gikorane cyabogejwe n'amaraso pa mpingo kuri bantu osukiwa ndi turi mu gikorane cyabogejwe n'amaraso ati uno mwanzi wa abantu ntibayoze bantu neza wambili barakana kusoma abantu ntibemeye gukizwa ibyaha byabo wambili barakana kutembenuka ntabwo abantu bambaye umwambaro w'ubukristo wambili bali na vamu ya bavuze Yesu ko igititsa yazanye Yesu bati programu Yesu ntibayakiriye ngo ikore icyaha banayirandire kwa kuteba choshera umuntu wese najiwe aliyenza ende kubali kwake mbega mugenzi kodi mbale wanga mbega mugenzi kodi mbale wanga warakijijwe ibyaha unatembenuka machimo muri ibyo ariko ndacukumira hagira ubwoba oi managa matinikana na manta nikuzezema ko bishoboka kamba kwa kuti zingateke uwa mbere akagwa kaga wafesa ngakale uwa wala mbere akagwa kaga wafesa ngakale wakwanji
marasti kwiki kambaka cyane barabifata bamazigwira bakabyakira bazigwirira amacabe cabe vovara cabe hewe muziko muziba bishoboka zingateka tumikwanira byabogeze n'abandi turi pa mpingo batosukira ugasanga ahari igice cy'abantu mupeza pano kuri pati y'abantu kuri guru y'abantu bazabonaka bakundi bagabati cite korera imana cite kandi hari hari ikindi kuzimu tumuvisa mu gitabo cy'abasambanyi bati ni ure kandi umuntu adasambana kwe atuwa mu rusama cita ure ntasambane kama cita ariko ure kuzimu ari mu gitigiri cy'abasambanyi bati kuri satani nagiye riri mu gitabo cy'abasambanyi bati zina yake ni roho ya mbega uyu muntu nimumureka agende urekena yende nimumureka agende batirizwe urekena mureka agende yakirwe mu ishengero urekena randirimbo mureka agende akorera imana urekena serezera mungu urekena karezera afata mikrofone urekena karezera mureka agende aririmbe urekena mureka yinde agende akora ibikorwa urekena kabwira chito mureke ariko bati ni ure turi naye zina yake bwira ko batabikora bantu bintu ibisabubwira bati turi naye mbuga abasambanyi dufise buku y'amahure ugasanga umuntu mupeza muntu ari mu ikaye y'ibisura ari mu buku y'abatabarara kumvira objectif anakana kumera kumera yanase kwemera ko mukiza anakana kutembera yabara mu rusenga rwo nta anakana mu mpingo none z'abantu nakawe ati chite naye aweruza muzake nanje ngo nakawe chite naye hewe iwe bikuza iwe kubera iki kubera nikamba kachasi ibintu uri naziza kwitsingiye nizakumana mugabo ndikubaza sio wamanyiwa bati ulimbe na iki cyazanye Yesu n'abakobwa Yesu ni programu yako kugira ngo mukize icyaha kwa kuta mpurumuse na chimo bari kugira ngo akize icyaha kwa kuta ni mpurumuse Yesu na uyu chimo munsi dufise ikibazo bati pasiku ya leo kuli mavuto objectif twayibagiye objective twaibara omanje objectif dufise ubu programu ya mbele tuli nayo mbere umuntu afise inumbere umuntu afise ubu programu ya mbele tuli nayo bose nobaje inama yani karakasu kukijo wano wa mwalimu kamba kachani nsinda kukijo wano kare wa dirija ine waisinda kare kukijo wano ufata mikrofone waisinda keshe ya mali objectif yabayiyo objective ni ya mbele yo usanga bakorera imana bantu batirija bakasenzera mu rungu ugasanga abajimo kristo mu gitabo cya iba batirija kristo kukweba mali umuntu cyangwa atariye muntu akayibora pa Yesu atubabarira Yesu atukurukire hewe nirimo kigutsinda kenshi ni cyane kikurengesa ureke kurapa nako kanwa kawe ikama cha bizanire Yesu kurupirani Yesu hewe umunwa wawe muromo wanyu uhura na Yesu yati bakumbana na Yesu Yesu nashimye Yesu abikike Paulo ahuye na Yesu Paulo nakumbana na Yesu Paulo ahuye na Yesu Paulo nakumbana na Yesu barahindutse vinatsinda vinasinda Yesu aracyakora Yesu akari kumusebeza hewe urinde wewe iwe uri ndani we n'ibyaha unakufa na machimo utarakizwa uri ndani ukayataberuka nabwiye ko abantu bambaye umwambaro w'ubukristo nami uzani bantu babara amagogo bati bakati kwa mtima yao iwe vitu nakarasikiri ati programu inaleta Yesu ati suku inakwirapo ati watu wako tuzabera kuhiro oro wako tuzabera kuhiro oro pasta kuberengera mawe oro pasta wazana wati uyu ni mukristo tunakupenda iwe uzizi wa bino oro wafa leo uenda mjihana kama kachani kama chimo ya nusunga tusanamane aliyesa zizi wa nindana karibu taberuka yaya mauni ya kuru yasalare kaudupurumusi na chimo wakati paife nindana gaimirire nikuga matine
batembenuka machimo abantu benshi n'abakristo bantu bambiri bakristo batizoga abakize ibyaha Yesu abipfumusa machimo Yesu yari abakize ibyaha Yesu akaribo pfumusa machimo ewe Yesu yaragukize ibyaha akaribo pfumusa machimo Yesu yaragukize ibyaha Yesu akaribo gutembanura machimo kandi muri ibyo yavuze oyimbera ari kuri mati azogaruka ryari azogaruka ryari abwera riti bamusanga manje wabona bikinisha imwe mazi gwirira so cyane amaraso hari mwanzi wa Yesu hewe imwe ayagahora sinabona neza kuri kora sinari kurakwira ati baramaze kukumva bakambera ko gakora biragira ati nizo vitu vimaenda so cyane ariko ibyo bakora ko atari bizongera bakiva ku mutanga sibizaenda so cyane kwakiraswa ora bichitike bwanji iri neje kiri pre uko ora ziende bwanji mbabarije muri kurukire uko byo myakoze mwamene zingaendere kose nimba nzoba narapfuye na warapfuye oro sebe nafa oro ukari moyo azarundi runganwe oro pazamba ya binango n'ivyigorogota n'ibizogera va ku mutanda sibizaenda so cyane cyataguje bandi bamene tunanga baracyariho konje bakariko ariko biriko biravugwa muno bati zipitiriza kurarikira bizijana ivyigorogota n'ibizije bakugorogota sibizaenda so cyane agaruka vuba Yesu abwera uko yabiseze mwamusanga bamena aranzeza bamubwire mwe nifuna nimeuzeni mwe agitebaganye pamena kaliwacheka goza ifa ingabwere bega muri wewe koti muri imwe bega muri wewe koti muri inu Yesu yaragukijije Yesu anakutembenura yaragufise amahoro koti linamutendere yaragufise amahoro ameze nk'uruzi koti linamutendera umonga iyo ariba soni yangeso yase gucika kuri kachitiro yawe dana kugora kenshi bikubuza ku rutonde zamerezi mame mvutani Boba nabwira ibikorwa nawe twokora byinshi Tusebe, tusereze kwanji nawe twokwitanga amafaranga menshi pereke ndarawo wawiri kwitanga kubaka urusengero wenyine pereke kumanga chechi mwecha cyamuzanye Yesu chamerezi namurete kubaka urusengero ni nipakuti tumande na chechi ya kuru dutanga amafaranga menshi sikupeleka ndarama za mili ko yatanywe n'ibyaha Atijamerezi na tulete yatanywe n'ibyaha ni machimbo yatanywe n'ibyaha machimbo yatanywe n'ibyaha machimbo namureta ni machimbo kuliko chinango Yesu amidase ni ndani afuna kuzipaka manja ma Yesu kumjaguliza imirirani tene pepe amene wafuni sister mwanzi wa Yesu Kristo n'abajije bambwiye yuko mushobora kuza mugapfukama imbere ati bafunsa berani mamene mwayimirira mbere kusogoro abapfukama imbere mwese kuvyemewe ubu ati hapa ni zovomererwa ngapwere kukwata abafasha nibaza ko baba bake bati botandizira ni bangono nuze mu kwizera berani muchipurumuso muchikurupiriro Yesu chifukwa mawe ya mulungu agamba ati Yesu Yesu mwiza aha Yesu nicho sepa mwiza aha gambana ati Yesu ni